Ơi Tâm Dung hả? Anh khi đi anh lâu không rồi phải hút cuộn mà kìa. Nó này bro ini ada. Ôi video nó phá không? Promoter long live! Long live! Long live! The promoter long live! Long live! Long live! Mubarak long live! Long live! Long live! Mubarak long live! Long live! Long live! The promoter long live! The promoter long live! The promoter long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Really, I peluk mane, hama sang tuyu peluk mane, tema not tuyu injrok, asu luku bang marok not tuyu. Ini cung kaisa Robindranath Tagore, ini Maharaja ni kaisa Bichandra Manikya, dia agar local school ma, buat kaisa, itu aru tak kaisa mukti kaisa mana, aru kilo cung protest kayo, ayu mana, Maya, orang ni like mana, jalan tentu ini, ini orang Robindranath Tagore tanggi, abu mukti kaisa, abu bagi cung protest kayo, di promotan ini, ini bukan kaisa seorang kaman tu, aru Robindranath Tagore kaliya cing bubak ni sekai nai, kintu cing bubak ni kaisa kan cing khusi, सरकार बाहर दाना नहीं ini चाहता क्या भाई बोरा को कैसे तो अपने डिरेक्ट तो टोटल 1900 देशों की में और उसको भेजा अपन लगे गलत ini और सारा का जो जरा चोबा खेलने का लाइन बुत को चोबा खेलेगा टेबल आंदोलन खतर खेनाय दादी नो नो तो दादी जो बिस नर यांका जो आगामी जो टेबल चोबा खेनाय सारा पिपाव इको अमसनिया टेबल खेनाय बलाई बलाई के तो पिपाव बलाई बलाई के खा दुमा हम सब चोबा खेमाने आगामी दिनो अपन बदल चिन मैडम ते काम कर साइकिल नाय Ambil madam norok ni, ada rally wo, busik zona rok ingkana borok, bob no tuyui ni rok, asuk luku kebang mak ya, hom sang tuyui, norok omo hairek klaiman ini no, isa sai kena rodi. Sungtinio, pas usia zona brok nai, tina cuma pemoni karon ke pose, Robindranath Tagore mukti, je Umakanto Academy, our school, it was founded by our late great King Birchandra Manikya Bahadur Devarma. Now in that school we have seen Rabindranath Tagore's Mukti statue is being erected, which is we think that is not to be, because the founder is Birchandra Manikya that we have seen, he was the first pioneer of the education in Tripura. So we demand Birchandra Manikya's
the great kings, his statue should be erected in front of Umakanta School. If this is not being done, we will not remain silent spectator. Our demand and our survival will continue until we get the successful statue or to be erected in the school. This is what we demand today.